Dobar dan i dobrodošli na Sferakon. Ovo je Sferakon. Ja sam se maskirao kao Sensei Ping i idemo vidjeti šta se tu sve događa. Dakle, kao što vidite, ovo je ulazak na Sferakon. Ljudi imaju štandove, puno knjiga, mnogo knjiga, gosti. Neki ljudi su maskirani, neki nisu. Algoritmom posebna ponuda, 7 od 9. Idemo dalje, još knjiga, posjetitelji, još mnogo. Sensei Ping! Još i još, tako dalje. Nadam se da ćemo naći nekoga koji je maskiran, kao što je Tajna i njezina prijateljica Marge. Tadam! O, to! Ja, snimam vas. A pa ti brkiće supile, To je to. Čovjek sa brkovima uvijek ima nešto za skrivati, u tom je to. Ti nabavljaš te maske? Od Anđe. Nažalost, inače je preskupo, inače dođe jako puno novaca. To je to. Idem ja snimat dalje, možda uhvatim nekog stormtroopera tam gdje ne treba. No. Ok, ovo je snimanje. Sad reci nešto za kameru. These are not the droids we are looking for. Ok, odlično. Hvala. Fantastično. So, anyways. Štandovi. Nakit. Hej! Normalno. Da vidimo. Dalje. Milivoj Čeran. Gospodin Milivoj Čeran i njihova fantastična umjetnost. Genije. Mislim, pogledajte te slike. Fantastično. Star Wars udruga. Star Wars stvari. Idemo dalje. Tako razni ljudi koji su došli okolo. Tadam! Čovjek koji se skida. Tadam! Reki. Tadam! I još rekija. Tadam! I još nakita i puno. I isto tako LARP udruga koji imaju nove stvari. Fantastično. Snimam, mahni u kameru. Alright, odlično. Ovdje, dragi ljudi, imamo priliku vidjeti mačevalce koji se mačuju. Fantastično. I vitezovi hospitaleri. Tadam! Kamera, snimam! Mahni u kameru. Ne, mahni u kameru.